Tulan na kita insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami, alhamdulillah. Yan, itumag na kita niyo, habi hayaon sa Allah, yari na yung guru mulia, mendimil kato patunto waktu ini, di na ako magpalugay, itokbal ko na siya kato niyo, waro na roing din si Mufti Kalasahan, si Zamboanga City, waro na roing din kay Sheikh Abdel Nasir Dr. Rahman, falyatafaddal Sheikhatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuliray dito mga kakasih sinallahu ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu harin diin nasadya in abutan in suwarain. Adapun ingganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu ayat hikakawaluan tag isa pa ayat hikakawaluan tag dua. In ayat nasabut suratu Taha. Mga kakasih sinallahu ta'ala, di ayat ini pada akan si maha suci maha tinggi umat tinapusan. Biya day sabhan
Padaakan dahil sa umat na kauna. Karawa, tiyo-tiyo na sila. Adapunin sa taod-taod mahadyana, manusia, hamasa na to na ini. Hamasa kahinapusan umat sinjunjungan alayhi salatu wassalam, piyawidda sila dahil nga kataan umat na kauna rin kanila. Mga anak ka po, maulungin Allah Ta'ala kato taniyo. In ulung, in lasa sin mahasut si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniyo. Labi rin sin lasa na to at tiap-tiap ginhawa na to paginhawa. Tainghuan taniyo mga anak ka po. In palmansin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulu min tayyibat ma rajaknakum. Palmansin mahasut si mahatinggi, biyukbuk ko kaniyo. Biyulak palik ko kaniyo. Inuno yan. In rijiki. Pagkaun iwan paginom. Aming kagunahan sin jasad niyo, kagunahan sin kabuhi niyo. Mga anak ka po. Magkagunahan kita niyo panay marayaw. Di hayatin ni yabaitaan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kagugunahan sin jasad taniyo. In kagugunahan sin jasad taniyo pagkaun iwan paginom. In pagkaun iwan paginom biyay ta na kau sintuhan pangaun kaun hadya kau. Aun pagkaon, di nalabay yung lutuon. Yan na. Aun pagkaon, labay siya, tuway lutuon. Hipapahati ka to tanyo sin Allah Ta'ala, impagkaon iban pag-inom, titimlahan na asal sintuhan. Jukup na in region niya. Tungod pa pagkaon, tungod pa pag-inom, jukup na. Ay niyo nalamuki, ay niyo nalamuri sing kabayaan niyo. Mintaybat, pangaon kaon na sadya kamu, tin masasarap. Piyasa sarap na asal sintuhan ng pagkaon, piyasa sarap na asal sintuhan ng pag-inom, di nakagunahan ganapan niyo illa na biwan sin sarap hapag kauniwang pag-inom. May tayad to. Bang niyo, ganapan pasintim lareng kaniyo, bukun na yan hikarayaw kaniyo. Ampain hikarayaw simpagkaon, iwan simpag-inom. Amin agarun nun titimlahan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawang niyo yan iagad. Kalanaban imbaran niyo, kalanaban pananaman niyo, tumanyang injasad niyo, kalna sintimla sarayaw-rayaw, way lamud pamangi pamarayaw katan. Marajaknakum, uno-uno na ki anugara namo kaniyo, ay niyo nakanapitimlahi. Ay niyo napasarapasin sarap kabayaan niyo. Ubos na piya sa sarap sintuhan ng pagkaon. Ubos na piya sa sarap sintuhan ng pag-inom.
lawakan niyo sa intim layan sa rawa ay niyo agara intim la kabayaan niyo mahinang lasun. Ampay pagkauni bang pag-inom, ubat. Yan na yung katan ubat, vitamin C, vitamin B, yan na yung katan ubat sa pagkauni bang pag-inom, jujukup na sintuhan. Nabang niyo yan lamukayan, sing kabayaan niyo, naatod na kamo, sinji matuha Yahudi wan Nasara. Minum lasun, minum kayo, minum sinikakangi, sinjasad nila, sinakal nila, simpikilan nila, singkabuhi nila. Kulu min taybat. Pangaon kaun sadya kamu sin marayaw, marajak na akum. Uno-uno na aparman sin Tuhanin ki anughara na mo kanyo. Ubos na yan timlahan. Ay no na timlahi sin kabayaan niyo. Mga anak ka po, wala tataraw. In pagkaon halal, ma'ahallallah. Ubos na hialal sin Tuhan. Wala tajawaju. Ay kamu mangliulakad. Ma'abahna lakum. Ay kamu mangliulakad sin. Ubos na hialal sin Tuhan. Ubos na jari sin Tuhan sa kawa. Di niyo jarihun, injari sin Tuhan, injarihun niyo. Amuing kabayaan niyo, amuing timla kabayaan niyo. Intimla kabayaan sin Tuhan, malazat, masarap. Intimla kabayaan sin Tuhan, halal. Intimla kabayaan niyo, lasun. Nakita kau mga tuan? Pangita nga mo, pangdungog-dungog ka mo. Imahal nga pagkaon lasun. Imahal nga pag-inom lasun. Kanda siyo yan, ang mga sila Yahudi wan Nasara. Akalu na lisuh. Di sila kasarapan sin pagkaon halal. Ing kasarapan sila pag-inom haram, pag-inom baka kayo, pag-inom kayo. Pag-inom lasun, pagkaon lasun, kasarapan sila to. Mga anak ka po, wala tatwaw. Ay kamu mangliulakad. Sinjari kanit sintuhan, sinubos na piasarap kaniw sintuhan. Na, pangita-ngita na kamu sinang liulakad pagkaon kabayaan sintuhan, hapag inom kabayaan sintuhan. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ma haramna alaikum. Ay kamu madtupahiaram sintuhan. Hapang atud niyo, hapang dungog niyo, hapananaman niyo, hasarap kaya na naman niyo ayaw. Masarap impagkaon biyayta sintuhan halal. Masarap impag-inom biyayta sintuhan halal. Bang niyo yan iakadim bihandag bus parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lamud kamu reng hamasan yang di dunya iwan hadlaw akhirat. Maita. Ala bijikrillahi tatmainnul qulub. Ini pagpasan yang sinatay panumtum patuhang. Buko nini pagpasan niyang sinatay, sarap simpagkaon, sarap simpaginom. Mini tanda diyaman, dahiyap di na kau. Natug kau kaya kansukan, nagbati kau lialaplap. Minig kau rin nga restaurant kaya kansukan, di matungkaw pa bahay mo lialaplap.
Dahil nga sa babian mga anak kapo. Bang natua karunin timlah pagkauniwang pag-inom. Kabayaan sintuhan. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di da kami magkaon, bang kami rihap diun. Bang kami kumaon, ibang minum, di magpakansug. Ay na magpauno, magpauli sinhapdi. Naunin piagbiddan si magpauli sinapdiban si magpakansug. Si magpakansug, nasasangkad, nasusungkad, nahihitad. Magpauli sa sinapdi, bukon siya hitad, bukon siya nasasangkad, bukon siya nasusungkad. Uno yan, wasata, partangahan. Di kami kumaon, bang di dahap diun, bang kami kumaon, di magpakansug. Kita niyo yan tuhan, sambil dimuwa sila, hinduan kita niyo sin Nabi dua, o Tuhan namo, magpatilibon kami, harin hawa, ihapdi sa jamisan kaya kansukan. Namun ay masanato ini. Ubos na kimaw na restaurant, pagdatong pabay, tala ni numbol. Haturin niyo kamilaw niya apam gadong, apam pula, apam ginisan nin apam. Pag-ubos lang niya, tuwig mahagpay, iwan tuwig mapaso. Ayan Tuhan. Na, unim biyay takato, doon na sadya kamu hakabayaan sin Tuhan niyo. Bang kamu roon nakabayaan sin Tuhan niyo, masanyang in atay niyo, masanyang in kabuhi niyo, masanyang in pagdunya niyo. Nawang niyo ri agaruning kabayaan sintuhan niyo, pagkaun sa jaywa na pag-inom, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tatgaw, ay kamu mangliulakad, sing kabayaan sintuhan, sinubos na biyay takan niyo, Fayahilla alaikum ghadabi. Bang niuri akaruning kabayaan sintuhan na pagkauniwang pag-inom, dagpakan na kamu sin mulka, dagbakan na kamu sin siksa. Kaastulan na kamu sintuhan niyo mayta. Titimla na kaniyo, impagkauniwan sin pag-inom, pag-ubos, timlahan niyo sing kabayaan niyo. Fayahilla alaikum ghadabi. Panaugan na kamu sintuhan mulka. Nakita kami Yahudi ban Nasara. Matao din pagkaun halal, may tamad to pa pagkaun. Matao din pag-inom halal, may tamad to pa pag-inom baka kayo. Kita kau yan Tuhan. Nah, hisyusyun tao. Di niya akaruning kabayaan sin Tuhan niya pagkauniwang pag-inom, dagpakan na siya simulka. Dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Hisyusyun dagpakan sin astul. Iwan mulka sin Allah ta'ala kaniya. Fakad khasira khusranan mubina. Siya nanin nalugi, sinlugi tiuod. Siya nanin nasipog, sinsipog piagturan. Siya nanin kimangi, singkangi, di na matawang sintao siya hingga magtawat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyo yan mga tuan. Dugal. Ingaton na to, wala daw kita ni kiarugalan sintuhan na pagkaon na to, hapag-inom na to. Hapagkaon sadya, hapag-inom sadya. Di.
Wala daw kita ni kero wala ni sintuhan na pagibadat na to, iwan na pagtaat na to, naagad na to daw yung kabayaan niya. Imbar iman usog, agarun niya yung kabayaan sintuhan niya. Di niya kagarun yung kabayaan niya. Iban sing kabayaan sing pagkain niya, doon siya timlahan. Doon siya kabayaan sintuhan pagkauniban paginom. Maita rizkun minallah. In pagkauntimlahan sintuhan rizki. In rizki papagbarakatun sintuhan misan kau nakakaon na kaminsan ang kadlaw. Na misan na kau nakakaon sing babara pawal na sing pagkaon bang timla kabayaan mo. Wala tatgaw, parman sinallahu ta'ala, ay sadya kamu mangliulakad kabayaan sintuhan. Na bangkaw ng liulakad na rin kabayaan sintuhan, payahilla alayka ghadaballah. Diagpakan na kau sinastul, sindugal, iwan mulka, sinallahu subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Wala pula mo kaya sa sarapan kau simpag kau sa karipyag mumulkaan kau. Kaya sa sarapan kau simpag inom sa karipyag mumulkaan kau. Mga anak ka po, mangandal kita ni Umar. Tadabbaru wa tafakkaru. Walan yatafakkar, walan yatadabbar illa ulul albab. Wairun damang dungdung, wairun damangan nal marayaw, malaingkan amuray mga sila, barkanan, miyagada kabayaan sinallahu ta'ala, bariman usog, iwan, bariman, bye-bye. Nah, uno pa imparman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa man yahlil alayhi ghadami fakad hawa. Sa bunal to di siyusin tao. Di na makad sing kabayaan sintuhan. Dagpakan na siya sin kalugian dunya, iban kalugian hadlaw kana masipug na siya riya dunya. Di maginunin to, nasipug ba ako ini? Nahina ba ako ini? Inyahudi walis ka ti pagbantog nila yung kasipuhan. Imbar iman. Nakauniwan simbihaon. Inihati nila na complete kurabaha ini. Kanabihan iwan karasulan, palabihan nila pa. Iampun na sintuhan indusa nila. Mangangayo pa sila patuan, utuhan na muno penipahin ang mukha mo. Imbukon bar iman na masanatin nilumagdawa, asal da kulong na bihay ni. Di kuno yan. Imbar iman na kauniwan sing kanabihan nila, utuhan na mo, uno pa inipapahin ang mukha mo, mabaya kami himinang sing kabayaan mo, di na mo na kabayaan inanguning kabayaan na mo. Dayan tuan. Nah, insumunod ayat, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Paman sinallahu ta'ala in ulung niya kaniyo. Nagdusa na kamu sindusa barkala-kalaan. Hakuti ka mangayo da kamu patuhan kaampunan. Napiabaitan kita niyo. Lakasirun magpira insya sa taud-taud kamaapan iban kaampunan. Biya na lago bukal laud, biya na lago mo, biya na taud bukal laud, indusa mo. Tiyag pa kau sintuhan, balik kau pakabayaan mo. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu ilayhim. Tiyag kau sintuhan. Banyak tumano siya biya si masana to ini diarahan waran ubaris.
Pajil na kaurid to, biya na hadyahan. Inallahu ta'ala, bukun siya kagi pasanggupon. Pabalikon siya pamarayaw, pagka siya miyadto pamangi, balik ka pamarayaw, sa babim mangi, magduruho na kangiyan. Sayan tuan. Ay mo bugto aing karayawan. Ay mo bugto ay hulat-hulat mo patuan, bayang ulungon, iwan, bayang ampunon. Nah, unin biyata yan. Inni lawasi'ul maghfirah. Parman sinallahu ta'ala in ako Tuhan niyo, piya taod ko, piya luag ko, impangampun, ibang pagmaap ka niyo. Tumagawa hinda siyo yan, 5 taba, pamanga silamatan magtawad. Mga anak ka po, impanawag-tawag sing kanabihan, ibang karasulan, papagtawgatunin tao. Kal nakapagtawbat, kalasahan sila sintuhan. Kal nakapagtawbat, di mabugtuin atay nila patuhan. Di mabugtuin suara nila patuhan. Di mabugtuin hibal sin pito ang gauta nila pagtuhan. Di da mabugto impangatud nila pagtuhan. Nama sa nato ini, impangatud sin tao. Unin iatud yan dumadlaw. Patta, gabon, tigidlum, ginis babarapan na. Allahu a'lam. Na, uno yan imbayta, 5 taba min zanbihi, wa amana birabbihi. Nangayo siya kamaapan, nagmaaroy siya pa Allah Ta'ala, iwan nagparat saya siya marayaw. Dia din dagbusin pagparat saya niya. Wa hasuna imanahu wa amaluh. Piarayaw niya, impag-iman niya, iwan piarayaw niya, inhinang niya. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo magparayaw sin pag-iman. Naggukulal kita niyo ni katantan ta kapag iman. Kakawain iman piyagyan na to. Pag iman daw yung kabayaan sintuhan, amuin hindo niya kanabihan, hipapasampay marikato. Ang kamatauran kalla bukon. Daawa sadya. Nag-uwag-uwag sadya, wala da sila hasalakan. Bukon da sila timla kabayaan sintuhan, nagtimlara sila sing kabayaan nila. Na uno yan tuhan, imbeta di kato. Wahasuna imanuhu, piyarayaw nin pag-iman niya. Iyagad nin rukun iman, unum. Wahasuna amaluhu, iwan piyarayaw niya, impaghinang niya, bukon siya puti. Biyahon tuan, kimita kau si mananas biyubos magsambahay, ang mo nakaingatan, bang ununin itong. Kabig-kabig ko na dyan 5 bihan, tuo iwan lawa. Sininlapal niya, subhanallah, makakatlo ang tagto. Alhamdulillah, makakatlo ang tagto. Allahu Akbar, makakatlo ang tagto. Ini kahanggat to, si Yukop niya na, impinsampain dosan niya, biya lagu, bukal laod, ampunon sintuhan. Nabiya din ni kampun, pila ba pagitong niya? Misan siya rin nira kaingatan bang pilay na itong niya. Na, yan tuan. Naunin ba ita sinallahu ta'ala palman niya ini? Wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Tu. Para yaunin pag-iman, para yaunin hinang, tumahtada mahuli magad siya, magpawuntol hapag hindu. Magad siya hidayat, al-islahu al-ad.
maghatul, iwan magkada kaadilan, bukon maglarak, bukon magdayaw maglarak, magdayaw maglarak, panday pupu dimbiad turagbus. Pabila kau himinang nasimarayaw, banta mo na yung mangi. Apabila kau himinang simmarayaw, magad kau hasalakan kabayaan sintuhan, maig na yung mangi. Innal hasanati yujhibna syai'at. Sa bunal tuod parman sinallahu ta'ala, insa darang marayaw hinang mo, iagad mo inatulan kabayaan sintuhan, bukon kau naghinang sinatulan kabayaan mo, inhinang mo marayaw na paigi mangi. Nabalis ka tayo sab. Inhinang mo mangi na paigi sab na naigi marayaw. Kita yan to. Dahil nga sabihan, imbar iman, hambuk na. Yuwahidullah. Ya'budullah. Tunggal na yung pagtagipon nila pa Allahu Ta'ala. Hakabayaan sintuhan, wala nila naliyamu din kabayaan nila. Doon sila hauno, amrun tauqifi. Daakan dahing hatuhan, di manjari lamuran sinisiw-siw. Kahakarun sadya, itikarun sadya, iwan paganggauta. Amuad to mga anak po. Na masakitan ni hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamaugbog si mga sila urulun na to, taong Makkah, iwan taong Madina. Sabab sila yung kurit. In kita niyo rihaulihan na kita niyo. Nakaunay ban haulihan, bangimbagbog nila, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam amurad ting kurig. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Sabda niya, Bashiru. Bashiru wala tunaffiru. Pagpakuyag kamu. Ay niurud lahain tao, ay niurud lahain baran niyo, rin nga pag-aagama. Nauno yan. Yu'jibullahu min ibadihi. Na ajaib in Allahu Ta'ala sindayaw, sin ibadat, sin pagtaat, sinipon niya. Mata yujib? Inna Allah la ya'jabu min al-abd. In Allahu Ta'ala maajaib siya, sindayaw sinipon niya. Dayaw maguno, magkaon, mag-inom, bukon. Dayaw magtaat, iwan mag-ibadat, patuhan, haatay, haswara, iwan hainang simpituang gauta. Ampain kita niyo biya lang niya na ajaibin tau kako. Sindayaw, simbadyo ko, silingkat, sinbaran ko. Bariman, maajaybin Tuhan sindayaw. Jadi nindayaw niyan, Ija kala subhanallah. Apabila siya magkabtang, manasbi subhanallah, dumua subhanallah. Subhanaka la ilaha illa anta. Inni zalamtu nafsi. Paghfirli junubi. Fa innahu la yaghfiru junuba illa anta. Amod tutuan iliapal niya. Naajaib sin intuhan indayaw.
Kalman sinallahu ta'ala, alima abdi, ingat to ilong na sinipon ko, annahu la yaghfiru junuba ghairi. In siya baldusa, in siya nagdusa, tarawa, wayroon mga ngampun sindusan niya, dukaing din ka ako. Makakuyaging kabtangan ni pagkabtang mo ini, subhanaka la ilaha illa ant, inni zalamtu nafsi, faghfir li jambi, fa innahu la yaghfiru junub illa ant. Nimbay ta sinabi, pagpakuyag ka mo. Labi aula yari kita ni habulan, simud na kita ni wadlaw yan, pabulan, piyabidda na isabsintuhan ng karayawan. Kano ba ad bulan niya un, piyabidda sintuhan ng dayaw Ramadan, bihaun bulan, Junhijjah. Piyabidda sinallahu ta'ala, indayaw niya. Aula hadlaw. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyakuyag kita niyo. Na, unin pakuyag yan. Wala kabbara mukabbirun kattun illa bushira. Pabila mabut na yung bihay ni Ragbus, bihay ni Bulan, pakuyag ka. Si pakuyag din Allah Ta'ala. Dahil nga mga kakuyagan, pataurin takbir mo. Pabila na pataud mo yung takbir mo, kuyag. Kila ya Rasulallah, in kuyag yan uno. Bil jannah, pakuyagun kau sindayaw sinsulka. Nah, puno yan, wala na kau kimuyag arugayin, kuyag na kau rin. Min hadhil ayyamul as, amuin adlaw hangpu. Amin data sintuan ayat wal fajri walayalin af. Nah, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fihinna. Patauran niyo halaw man niyan, dum iban adlaw. Inuno. Minat takbir kapag takbir. Allahu Akbar. Wa minat tahlil, ibang pagtahlil, la ilaha illallah. Wa tahmid, ibang pamuji. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Amo yan mga anak po. Magkagunahan kita niyo, dayaw. Indayaw biyata kato tanyo sinallahu ta'ala ulung. Maita ang pakita niyo mata ayun al-i'timad alallah. Ang pakita niyo mata ayun inatay na to, insyuara na to, impituang gautabaran na to, mangandol patuhan, bukon mangandol pabaran, mangandol ha pagkahi, mangandol ha kusog, mangandol ha ingat, sarawa, al-i'timadu ala Allah qawlan wa fi'lan wa i'tikada. Pangandul patuhan ay tikad. Pangandul patuhan hahinang. Pangandul patuhan ha suara. Dahil nga sabab yan. Man lazima la ilaha illallah.
Hisiusin tao kaya tutuhan niya in lapal la ilaha illallah. Number 1. Qala qawlan mustaqima. Nakakabdang siya, nakasuara siya, sin suara kakuyagan sin Tuhan, suara sa kabuntul-buntul. Hikabuntul sinatay niya, hikabuntul sin suara niya, hikabuntul sin pituang tabaran niya, hikabuntul sin pangatud niya, hikabuntul sin pangdungog niya, hikataayun sin habaran niya sa luhay niya buhi, magad hakabayaan sin Tuhan. Hikarua, qala qawlan sadiqa. Makapamung siya simbunal, bukon siya kumuntitor. Biya simbihaon. Banga kulong nento mali sinhinang sin yaon, biya ini. Ay mo na pala ulang pikilan mo. Pagka naggumawi na yung tawhamasa na to, iniharap mo na patuhan mga dul. Pataura na ilapal mo, la ilaha illallah. Ang pakauri makalamud ang mga nagputing. Waliyadu billah. Makalamud kau ha mga tao, nagsabon na alin suara, nagsabon na alin atay, nagsabon na alin. Ito ang gautak. Hikatu. Qala qawlan mardiyan indallah. Nakalapal siya sinlapal kakuyakan hadarat sin Tuhan hakabuhi niya iba nakamatay niya. Ija kana mardiyan indallah palinna wa indan nas. Pabila makuyag na hindi nga hadarat sin Tuhan mara kumuyag intaw. Nabiya, pag-ubos naman mo nagbisara, pagtaykod mo, ay nagtulong na kanya to, putingan siya to. Di na mauno bang bukon bunaan. Pagtaykod mo naman, namin nagtulong na putingan siya to. Namin nagbisara yan to, isa blami pa yung kaputing din kanya. Dahil nga sa babian, imbari, mandi mang lamud-lamud. Doon siya kabtangan karidaan kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mabihad tindagbos, kaulan mustaqima, kaulan sadiqa, kaulan mardiya, ingkya pamung niya bunal, ingkya pamung niya mabuntul, ingkya pamung niya kakuyagan sin Tuhan, yamhullahu jambahu. Papasunna sinallahu ta'ala indusan niya. Na murah-murahan, mga anak ka po, miabot na isin waktu na to, tub-tub na rin to. Magmaaroy kita niyo. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, impito ang gautabaran na to. Uuhon na to, impikilan na to. Pataalukon ta niyo, pakabayaan si mahasut, si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.